ko hamen ko para ba in how Jesus Christ kabaning konging ay kublay singi boram bas marbak mania pibay kasngi boram jong jing kyu us Jesus shabneng midagas ngi kanega singi boram jong jing kyu Jesus shabneng kumangala ong menne kawandra yang ibay kajing kemen kabakraw or kumjuru kajing kermen kabakraw ublay ulapha yaw kun bamarway jongu ujisu hagane ke perthai ban penim yang ibay ublay ula ai kabay ke mission ya ujisu ban ublay ulapha ya ujisu hagane ke perthai ban penim ya kebriu ban penim yang ibaro na kapop baru ujisu lengbaga jingi kai jongu lengbaga kampala baper lengbaga jing shashitom jungu lengbaga jing yab jungu lengbaga jing mi part jungu ujisu uladap penim yang ibay ula penim ya keperthai baro kobai war enda ujisu uladap le ya kine ki kam baro enda ujisu uladap le ya commission ba ublay ula ai ya ujisu minda umud late paino how ublay harin life how lies nem uji sudang late thai sabneng pan donlem rengat baru pa jungu rengat barki angel barki rikuit rengat bad maria teisote baro habneng tenda uji sula late thai sabneng katno kabneng lesngokmen nyurung etip lese ki kime ki pajungi lese ki dang tre jengai endaki late thai endaki ban thai isngokmen hadu kata deniam जैसे कि कौन लड़की कौन जंगी की त्रे जंगाई ने लड़की पुले जंगाई हारिन बुन्स नेम ने हारिन बुन्स गी अबा की वान भाई हालांकि इंगे समझुंगी खटनो की स्मोकमेन हडो कता हागा जुगु रुकम एंडा उजीसु उले भाई शाबने खटनो कबने ला स्मोकमेन अतराई बारो की अंगेल बारगिरी खोर के लवान लांग बारो जीसु बन किले कुमनो मेला त्रे हागा प्रथे उन गवे के खाना बलिंग कोट अबा उजीसु उला लेट उला क्यू शाबनेंग बारो की आंगेल बड़गिरी खोर के लवान पने कुंडो या उजीसु और आंगेल गब्रियल लखली या उजीसु बल त्रे ले फौल लाइस नेम हाक परथे मिंदो मनो डोंट हा परथे बन ले एक काम जुंथी एक काम बारो बा फिले ले हाक परथे मनो डोंट हाक परथे बन ले एक काम uji sulang ngala jid ya kisenran ngala jid kat arngut inda don kat ubengut don ngala bathaya ki ngala ayya ki kabe ke kamram ka bakrao ngala ayya ki jing kermen ngala hikaya ki na dong shadong ki don hak perthei ngala ongru ya ki ban late kilet satla ka perthei ban penlong senran kilet satla ke perthei pin baptis ya baro ke brio hak kerteng pa badu khon badu men semak khoit kilet satla ke perthei और hikai ya baro ke brio kai ke bangala hikai ya pi kau men ka baraba id how Jesus Christ mindagas ngi kat bangidang puson keneka gospel uji udang ong yang ibai pa ibai kilet satla ke perthei Balban namar kata kilat setelah keperthai to penlong senran ia kijait benrio baro pin baptis ya ki hak kertenguk pa badu khon badu men simbak hoin ban hikaya ki ban rakhe ya kata ke babaro ngala hukum ya phi ban hakmi ngandon renggat bad phi barabor uji su kebenikong ngai uji su ula ai kabe ke kamram ka bakrau ya ki senran jungu baik itu kamram kadai man kilet ha satla ke perthai bad penlong sendrane ke jait bandri baro pin baptis ya baro ke brio hakir teng pa badu kon badu men simbak oi kadai kamram ka bakrau ba uji su ula ai ya ki sendran ke baning kham medagas ngi uji su ayang ibai pa ibai kaju ke kamram ban penlong sendran ya ki jait bandri baro pin baptis ya baro ke brio hakir teng pa badu kon badu men simbak Gibarang giron petuk kamram ka bakrau. Bani yalap ya ka tin jengutrai. Bani yalap ya ka gospel.
hatongi yalap ya gospel jangutrai hatongi ngokmen nemban yalap ya tin jangutrai ya kibe kito ki bompat tip sa pangu Kris hatongi ngokmen nem ban kren sa pangu Jisu hatongi ngokmen nem ban hikai kibe sa pangu Jisu bunsin ngis ngolarain bunsin ngis ngoting bunsin ngis ngojaitu ban yalap ya tin jangutrai ngis ngojaitu ngis ngoting ngis ngolarain ban duai ban kuliah ke Bible aga jingim jung hendrai ibarau kumgi kun Kristan kumgi kun jungu blai kumgi sendran jungu Jisu ibarau giron kane ke kameram ka bakrau ban yalap ekak tin ban leit ha satla ka pertai ban yalap ekak tin jungu trai berka ar Jisu ulang ayaki ega jingkermen Jisu ulang ong ban kuslai hakme ngadon renggat bad pi barabor hadu ka bawai no ka perthei ngala ong ya pi mindang ngala aye pi ka bai ke mission ban leid ha satla ke perthei ban penlong sendran ya ki jait ban ri baro hendrai anai kuslai bad kuslai nganom pa ya pi marwe ngadon bad pi ngan sedon bad pi ngan sa yard bad pi ngan sa tre lang bajung pi ngan sa kren lang bajung pi ngan sa tre kambla lek kambla bakraw lang bajung pi ngadon bad pi barabo ngan sa iyait bad pi ujis uong la kula ko hamur ko para ba ina ujis Kristus minta gasngi ujis unang ong yang ibai pa ibai hakmi ngadon bad pi barabor hadu ka ba waino ka pertai ujis udang kular yang ibai pa ibai tingi deban snokmen gideban ngait scam bale namar ujis udang ong yang ibai pa ibai bad kuslai what thing walada pidon hapdenge jingpang jingchitom what kuslai bali namar Jisu la ong ngadon bad pi barabor nganum ino ya pi Jisu shwa Jisu la kiu shabneng shwa Jisu la pai shau pa jungu udang kular bintang kadang leit pai no shau pa junga bintang kadang leit pai no shabneng hendrai what kuslai nganum ino ya pi ngadon bad pi barabor oir ko kaman para ba in how Jesus Christ abdang jing kuslai jungi abdang jing ting jungi abdang jing pang jing shitom jungi abangi yo mar shibun gi jinge bargi jinji jar haking ge samjungi haga jingem jungi gideban kherman gideban smutung gideban ngait scam ba uji sula ong yanga par kuslai ngadon bad phi barabon hatungila ne man yo mari ge jing don jung Jisu haga jingem jungi ibai pa ibai abdang jing pang jing shitom jungi hatong ngalani yang bani yo mat yaga jing don jung Jisu renggat badna abdang jing kuslai junga hatong ngalani yang bani yo mat yaga jing don jung Jisu renggat badna abang ngating abang kuslai bang yo man shibun ge jinge bad ge jinjar hak jingem junga haking ge sam junga hatong ngalani yang bani yo mat yaga jing don jung Jisu renggat badna bon sin ko hamur ko para ngim laban yo mar ka toga jing don jung Jisu haga jingim jungi ibai pa ibai bale ngim laban yo mar ya jing don jung Jisu haga jingim jungi listen amar ngi ru ngi artatin ha gospel rominda ngelios ngo aba Jisu ulayang ulred hajan haba Jisu laman barhaba kila yoi kisendran kila mane ya hendrai la don ru ki bala artatin Hadin Jisu la mi parna ke baya bun sin Jisu la pin phaw ya lade ya kisenran agi jakaba ba pher Jisu la pin phaw ya lade ya kisenran Jisu la ong ngala mi parna ke baya ngait ngala job ya ge jingyam ngala job Jisu la pin phaw ya lade bun sin agi jakaba ba pher henre jo Jisu la phai sabneng ro don kisenran la artatin balai ngiru teng ngimlaban yomat yage jing down jung Jisu renggat ban balai ngiru ngi artatin lesingiru ngi iduna ya Jisu lesingi ngait duna ya Jisu ngi idia ke baru jangan ke berthei endrei bun sinaga jing jungi ngi iduna ya Jisu ngi artatin ting tang ya Jisu dena ke tawara ko min ko para ngimlaban yo mat ya to jing don jung Jisu renggat bar gi bai hap nang jing pang jing tom hap nang jing jinjar jing kuslai jing ting baro
kau man ko para ba in how Jesus Christ agane ngi borom jeng jing Q Jesus shabneng Jesus udang ai angiru kabagi kameram kabakrau kabaning kong kadai ban yalap ya kaktin jeng utrai pinlong sinran ya kijait bandri bar Jesus udang ong yang ibai pai kabar Jesus ula ai angiru kajing kerman kabakrau Jesus ula kular yang ibai pai wat kuslai enai kuslai wat thing ngadon but pi dungin ngait skemba Jesus udon but nga wat ladang ngadon hapna jing pang jing sitom Jesus udon but nga unum inoya nga dungin ngait skem ko mun ko para agane jing kular Jesus barha kane ke por kan bangi rakhe ges kane ges ngi borom jing ki Jesus shabneng dungin duwai kutra Jesus hagare ges ngi borom jing ki jongme shabneng ngurungi snokmen ngingait skem kotrai Jesus bamala rung shabneng nakabenda jong ibai pa ibai putra Jesus malalait shabneng ban penkrek jakha nakabenda jong ibai pa ibai malalait shauk pa jongme ban yalam yang ibaro shauk pa Henry ko hamer ko pa Henry kotrai Jesus haga jingim jongi bunsin ngim laban sngotu bamalel paino ban pengrek ajakana ka banda jongi putra ji bunsin haga jingim jongi ngiyai hakelanti bakla ngile pop ngim ha ka pop ngim laban sngotu ya jing don jongme renggat ban ngi teng teng jisubaid ngi sngotu baban poi shabneng ngideban im hop ngideban im khoit ngideban ino yaki jongane ke perthai ban poi shabneng ngideban ino yak pop ngideban ino yak lenti bakla ngideban ino yak lenti jong pop ngideban yai hakalenti baba kutra jisu yarap yangi ban penkre elaga jingim jonga kadbang gidang im hagane ke perthai yarap yangi kutra jisu ban ino yaki baro jongane ka perthai ban ino yaki basni baro jongane ke perthai ban penkre elaga jingim jonga ban poi sham enero yau Jesus Christ